ebyamagara mbikibwo Kazire Health Products. Twakira programu y'ebyamagara osibire kurungi nikwe twatandika tuti omwabazi yogu okubasa kora amagara gito gine kwa ngatebekanizibwa aho kwambagira ngo amagara nagakira amagana ndico butunji charity omuhereza kandi omwabazi yogu twatayisa omukugu ombyendia tari ndijo no twire nitwe Dr. Philip Besije kandi naja kwana tuganira nshongezi kwatena na emboga ezirikwetwa ebihimba ebi bitebekanizibwa bita omugasho gwabyo niki kandi nobiryota obono manyengwe cyo abantu babirondamu cyahikirira kandi byabasa kwebihurire ingashe byo mugasho omagara gawe. Program edine tufitibwaho abakazire Health Products nkabutosha tabakaenda program ejergeho abo kwanetambira abantu binji omukwatene byamagara nibakora byo kunywa birungi bunonga ebiri kushemeza amagara gitu bakatambendo arastar zimwe no kuzicungira kandi akasente kariya kahansi yirukangira mu maduka gwaga kuri hihi noja kwa notunga eco kunywa ecabakazire Health Products nantakwena ngomba sibyo ikirizanya kire doctor ayongera ko yanjoro bunda baheza kutwegita aho bwa hati then abanyuma turebe ebihimba evereta doctor twakwakira wewe munonga kushangwa ndi Philip Besije kandi ni korera Shemeza Magara Health Information Center. Turiye kitongore cyayehire yo kushomesa buri muntu we noratego kutu ukuleho ko ari kubasa kukoresa ibyo kurya byayine ahali ukutunga amagara marunji. Yego. Ebihimba uri kwanjura wazi temboga konke ibihimba tiziba mboga cyabacirahanga nyone ko nkucenga nebyo kurya ibi namani menji nk'ibindi byo kurya kuri kuba wine uburo ibitoci ubunga n'ibindi byo kurya imboga nezamababi nezibijuma nk'inyanya no gutunguru izo mboga okay nabwe cuku kwata ibihimba ukabirya nakahunga hatariho ishwiga ishuje ubutunguru n'abanyata Dr. Nyong'ino fontana cyaragomera newe katujene neco abuko uryo muhango munshongezi nje manyisangwa hinkurire ntwirokwe ntakumanguntura nindya ebyo kurya byonka ntine mboga benji ni banyata okay konga ibihimba n'ibyo kurya bikuru munonga konga ticaburije kushanga ngo abantu nibabimanya kibyo kurya bikuru kandi twineho benji abari kubikunda nk'ibihimba ahubwo kuba kubori kubirya bahurira babaje ndiyo mwa harugo bayida konke kiri kuba beisaje nosa kushanga nibo batari kucimanya yego konga ibihimba n'ibyo kurya ibiri kuba byekoreye heyi buri kintu cyone kituri kubona twetengo mu mubiri ukubisaho umubiri guri kweyombeka ukubisaho umubiri gwinamani kandi wine namani gari kubasa kuhumuzo gw'umubiri yego nabwico ibihimba utabireba nk'ebihimba urebe ekibyekoreye kandi kuruza kuri ekibyekoreye nuje kushanga ngo kikuru mununga ikiryo mu bihimba icyo kubanza n'inyombeka mubiri body building protein okay hati inyombeka mubiri nizikora ibintu binji cyuri kuzomwe mu ndeberwamo kereba nkibacumbishirwe inyombeka mubiri kandi nikiri kubasisa kureba ikiryo mu ndeberwamo naco nicagirwa inyombeka mubiri abo kuba mubiri tiguri kubasa gukora guteyine empezi nizo enzymes yego kandi izo mpezi nizitekwa gukorerwa mu mubiri ziri gukoresa inyombeka mubiri ukombeka iki kirayambe inyombeka mubiri ukubeza umugasho process tanagicengeje ekinarya ebihimba ebinarya nabishangamu empezi zine kuba nazirya ebihimba kwihamu izirugwa mu bihimba okay
nizirwo mu bihimba kuyamba ikiryo mu bihimba kubica umugasho mu mubiri uguri kwagirwa ibihimba. Okay. Well understood now. Now hati kuri kuza kureba inyombeka mubiri zone zikora ki ni hehe buri kintu cyo no mu mubiri. Konka kuri kubona wenda kureba aha bwinshi ibihimba bino mu gasho nuje kukicengaje mununga wareba nkibizibu bitwine mu mubiri ebiri kuba biri hago kuba titurireje kandi ubwo icubukubire norya kiryo mu bihimba konka turi kubirya ninga wabirire mu biryo tabikunzire ahubwo kuba nkeco kureberaho ukarega birya mwongo ryo mu caro utakakozire hati nokora turukunda kurya ibihimba ubwe no butamanya nari njara gutera tukariyo ibihimba byonka kunkate nyombeka mbiri zirebe nko kuziri nizikora ki nizombe ko mubiri nizagire nkora y'umubiri konka kuri kuza kureba uko mubiri guri kuba ni gukora ushanga ngo hari ikiri kuba kibuzire umubiri gwaza kutandika gukora kubi katugire ngo nkeshagama yatambura kubi ahubwo kubimpezi zo kugifungura tiziriho katugire ngo umubiri tigwa yaciye kiryo mushagama ahubwo kiri kureta karigito umunkora yo butafari tikiri mu shagama kandi ubwo kiri kubasa ku rugo mu bihimba hati yaho nureba ngo kuri kuba no birya uine kigenderwa cyo kwihamu inyombeka mubiri kandi uruma ngo inyombeka mubiri tizikombeka mubiri gonka konka niziyamba umubiri kubasa gukora aho kuri kuba no birya bihimba no birya narukunde yongeyeho hati ico kije kikuyamba kumanya ngo ibihimbe ibi ubu wabirya izuba ngo bikamanira izuba na wabirya nyinshi akare turi kujukanya umuyazo ngo ubirire nabwo eco bikakutama apana nubona uri hamwe ico kiri kwibasa kuyamba umubiri ukora umurimo gwe cyo cyatureta abantu ko bamanya de no muntu akatungo gumwete go kurya ibihimba kandi abitebekaniseje nabwo eco enyombeka mubiri kuziri kubandi zikora ziyamba buri kicweka cyo mubiri okubasa kwakira ibirisa ibiryo mu bindi byo kurya biwarya okubasa kwegeta hamwe okukora iki kiri kuyamba butafari okutunga ibiri kuyamba inkore yo butafari kandi inkore yo butafari iri kubasa kugira amani kandi agomani nigatekwa ku rwumbi byo kurya biturire nawe jo kuko turagenda ntushobora nuje kureba ngo ibihimba tibiri kutandikira hasowani honka nibigenda hehe buri kicweka cyo mubiri okuyamba umubiri gukora kuri kuba bito mu kanwa wabifutana turi kuya mu nyombeka mubiri zonka noyihamu na sukari iye kurira amashanyarazi agari kuza kukhereza gomani ibihimba biri mushukari ibihimba bine sukari kandi nyinji kandi nunji kandi kuri kuba nubikanja umukanwa ari hempezi nayo iri kutekwa kuri mu nyombeka mubiri bari kweta amylase iri kwijiro mu macwante ikayamba ico kiryo mu bihimba ikikurire sukari ukubasa kwatika kikarugama gomani agara kuyambe nuko yongera kubifutanaje ucabifutana byanoga wabishumya byaza umumpindura bija bishangayo iki kishemire kuba nciyamba okukwatagura umunyombeka mubiri izaziri protein mu bihimba zikahinduka amino acids izirayambe kombe kombiri gwomuntu ko gushemire kubone gwombeko konka uje shanga ngo imikambi eriyo muri bibihimba nije kuyamba kubifutana nije kubiyamba kubigoya mu mpindura kandi byaheza kunoga kurunji bija bishumaje umuriro rwa bunyobwa ibiri kutandikira kwihamwe eco ikiri kuza umushagama ebyamagara kibo Kazire Health Products ebyamagara kibo Kazire Health Products umubihimba hije habamo starch
harimo byinshi iyo etarije kunogera mu kanwa etarije kuhindukaho mu mpindura etarije kuhindukaho umuriro rwa bunyoga konkeri kuje kushumurukira umuriro rw'umushumiko mburire ngajeta resistant starch ahubwo kuba neyangisiriza yego kuniyabona tine kiyakoze urwo konka ico kigenderi ruhanga niko yacangire ikija yaza umuriro rw'umushumiko emikambi eriyo mu bihimba iri kuyambara n'indijo mikambi iri mu byo kurya byo uri kuburire ibindi ije yamba kurisa ubukoko burunjo buryo umuriro rw'umushumiko ukubasa kwegera kurya ijo starch umwe n'urwo rusano uryo mu bihimba mu bicori umuburo umukitoke mu binyobwa n'ibindi byo kurya byo kuburire biri kuba muri ijo starch itari kubasa kunogera handi okuyaho umushumiko yego ijo mikambi kwerekeza kurisa ubukoko burya ijo starch je basa kuhinduka ibishaju short chain fatty acids haza izo zije ziyamba kureba ngo okuzimbagurika kuri kubasa kubaho tikwabaho kandi okuzimbagurika ni kubaho wabo ino mushagama ibitari kuhagira umubiri gukora kandi bitakashohoyire bihagamo mu mubiri bikaretira umubiri kuzimba kugira ngo bibe bibikirwaho mu buzimba bitakashohoyire ejo short chain fatty acids ziri korerwa umushumiko zija ziyamba enkozesa ya insulin umushagama iri kureta karigito umunkora yo butafari ukwakira sukari iri kubasa gukora ntabwo cyo butafari bubani basa ukureba bukamanya kandi bukabasa gukoresa insulin ne tegeka mubiri iri korerwa mu maka ningashi pancreas okuyamba kureba ngo ikiri sukari kandi cyekorire amashanyarazi cyabasa kucwekanisa kikaza umunda yo butafari ikiri kwetengwa kuhagira inkora y'amani yego hatecho wale nkori kuborire bihimba mburire ubanurya ibirisa ibiri kuza kuyamba kureba ngo ecyekorirwa mu bihimba cyayombe ko mubiri kiri kuhagirece ikiryo mu mubiri kandi kiri kuyamba kureba ngo nebye biri kuyamba kureba ngo umubiri gwagira amani cyaba kiriho yego konkati yakori kubano yombe ko mubiri nubano yombe ko mubiri guha ahubwo kuba ubutafari nigwe mubiri haza oyine nko butabarwa nishanju na butano kurwari 25 ko ari nishanju na butano trillion 50 to 75 trillion cells izikwegisiremu ukukora charity kindi kushange kikono kiryahanterebera ugashange kitamana n'ibindi konkati buri katafari ninkenju yego kandi jonju nore akori kubona yombekenju no baza wayombeka ikihinguririze enju dere bishenje buna kujamo umutafari ikihinguririza ko kajuke k'ibitafari ni mucous membrane ningashi akabubi akihingurize buri katafari mu mubiri yego ni kombekerwa mu mubiri kandi kiri kayamba kombeka ne kibari kweta cholesterol bikabya bishaju kandi mbihimba harimo ibishaju kandi harimo ibishaju biri kubasa cholesterol nunji iri kuyamba kureba ngo ako kabubi kayombekwa kandi cholesterol naye iyo uri kuza kurya bihimba umubiri ukabasa kugikora guri kurabira umukine ingashe kitigu gwaheza kuchikora ukakora cholesterol ikiri kugitambuza umushagama n'amani garyo mu mubiri agomani gatekwa ko rwo munda y'ubutafari uri ko samani garyo mu bihimba ukureba ngo agomani gabaho yego kandi
ikori kuba uyinejo cholesterol ije kutamburiza ibishaju ibiri kwetinga umunda y'ubutafari kandi cholesterol netekwa kubaho kutamburiza ibyo bishaju kandi cholesterol nka cholesterol yo erimwe kishaju kinji konka waza kureba shagama erimwe amizi menshi haza kuwo kwate kishaju kachito mu mizi nkiza kuzerera hibiri ya mizi nabwo icyo joshaga mirimo amizi menshi tekubasize kutambuza ibyo bishaju uko habaye nkora iri kutekwa korerwa omukitigu okukora cholesterol eyi bayisire lipoprotein lipo kiri kurwa umukishaju protein kirwa mu nyombeka mubiri ibihimba byija byakwiriza ibyo protein byashobora byakwiriza ibyo bishaju ebije kutambuza bya bishaju ibyo protein yija yakora nk'akabahasa akari kuja kubasisa ibyo bishaju ukutamburira umushagama irya mizi menji bitasigire inyuma bitazerire buzerera konkati ya ejo cholesterol cyahika kandi umunkora y'umubiri eyamba kumbeka urwo rugo urwehinguririze buri katafari urwo rugo nuriya kuri ko yombeshira urugo uyombeka ngo nkembe betarabaho nkapuse tarabaho nke kugira ngo ibitari kwetinga umunda y'urugo biguma hese ni cyashimwe no mu mubiri kumbeka kabubi akari kutekwa kuba kari ayiguri ya buri katafari ukugira ngo ikiri kurabaho kiri kuzomunda y'ubutafari kibe kikenshukire kibe kiri kubasa kuzomunda y'ubutafari kigihe yo gukora kandi habaho neco ikiri kureba ngo ece kiri umushaga mucimire ko kiri umunda y'ubutafari nabwo icyo nkibasa kwikirizibwa kikatahamo ekitari kwitiriza bwaho kigume cyungire kigume muteza afite rukwetengo kandi ushimire kuboyine namani bwo kubasa kucishoboza bwo kwatikwinire mu gasho kori kuborire bihimba byaheza kuyamba kutamburiza eco ikiryo umushagama kandi hari mu neco ikiryo mu bihimba ikiryo umushagama ukuyamba gukora icyo cyabasa kurabaho mu nda y'ubutafari nacyo nikitekwa kuhagirwa eco ikiri kuyamba umunda y'ubutafari kutora n'icyo cimire ko mu nda y'ubutafari ubwenje buryo mu nda y'ubutafari bwinaka kwate n'amaniga ryo mu nda y'ubutafari nuko butafari buri kumenya icimire kuba kiriyo haza buri kurabira umurye jontima iyo butafari ikubisa honko poli ningashi DNA kano mu DNA hijawa mu genes ziriho ukureba ngo protein iri gukora mu mubiri yabasa gukorwa kunkamani gari kubasa kuchikolecho shimire kubanchirwa mu gihe cyo corire aze bihimba bintu kakwateka hango nico ikiri kubasa gukora mu mubiri turyaha mu gashogwe bihimba hato ibihimba okije waza gukoresa buri kintu cyo no mu mubiri ushangano yenda integeka mubiri ningashi hormones haze zontegeka mubiri otarire tiziri kubaho konka ko uri kurya bihimba binezo nyombeka mubiri zine bishaju zine sukari yekorira amashanyarazi zine mwe miyonyo zine mwe mbangirizi zine mwe mikambi zine mwe amezi ujo shanga ngo iyo mbiri gwaza gukora seco ikiryo mu bihimba ukubasa gukorera integeka mubiri izaza kuyamba umubiri kubasa kwakira umukipime kikire ibiri kwete ngo mu nda y'ubutafari ukubasa gukora ibyo biryo mu bihimba babari mnonga iyo wagumani twabwa program igihe by'amagara ahantu ho twahika aha kugira ngo tube turekira bo kuba program nekigumizamu ibihimba cyine kubigambaho konka habwa hatabwe shaha twaza kubatenderira aha kandi twabatuine Dr. Philip Besije okorga umushemeza amagara aho murimbo rwambarira omuri kacheka kandi umuhereza nabandi cyo butungi charity kandi abatuyo program eji n'abakazire health products abara kutukorera ibyo kunywa ibiri kushemeza amagara gitu kandi tukabasa kuba abanya Uganda abari kwesimisa ihanga gitu nibinje bituye naha
amababi ebindi so bo abakwatena n'abakazire bakwata amababi ebijumana n'ebindi babasa kutwara mu byo kunywa ebikutwera ahamagara gitu bitunje ukorwa maduka go no mwihanga kandi byashiringi 10 zonka akara yiyongereho tumanyisa nacho cyaba different ntubendeza ekiro kirungi mukama witu abarinde ebyamagara byambikishibwaho Kazire Health Products.